O duhovnom životu. Duhovni je život umni život, uzdignut iznad svih osjećaja ovoga svijeta i svih želja. Najvažnije u duhovnom životu je čuvanje srca u miru. Ne uznemiravajte se ni po koju cijenu. U srcu treba da vlada mir, tišina, ćutanje, tihovanje. Misleni haos je stanje palih duhova, demona, duhova koji su otpali od Boga. Naš međutim, treba da je sabran, jedinstven, pažljiv. Samo u jedinstven može da se useli jedinstveni Bog. Duhovni život je umni i misaoni život. Zato moramo da obratimo pažnju na to šta se u nama roji, da molimo danonoćno Gospoda da nas izbavi od svakog zla, da nas očisti i da nam da snage da odbacimo predlog duhova zlobe. Ako primimo predlog, onda se nešto i saglasimo, odmah počinje borba. Mi odbijemo jedno, a oni predlažu drugo, treće, četvrto i nemamo mira, nemamo pokoja. Onda da se srcem i umom obratimo Gospodu. Gospode, evo, nemam snage, nisam se naučio u mladosti, ostareo sam u zlu, zlo moje sa mnom je ostarilo, pa sad treba mnogo truda da se to izbaci i iskoreni iz mene. Ali ti si silan i moćan. Nauči me da budem bezazlen, prostodušan, krotak i smiren. Nagradi me tvojim božanskim osobinama kao što nagrađuješ tvoje anđele i tvoje svete. I tako stalno u prostoti srca i svojim riječima svaka duša da pripadne Gospodu. Zato nam je neophodna molitva, ma kako bila kratka, da čim ustanemo s kreveta odmah blagodarimo Bogu što nam je dao svoju milost da proživimo noć. Kad dođe veče, da blagodarimo na svemu, jer Gospod je životodavac koji daje. Tu pokazujemo svoju ljubav prema njemu i on će da nas priljubi k sebi. Kad duša zavoli molitvu od srca, ona posle ne može da se odvoji od svoga roditelja. Stalno je sa njim, bilo da razgovara s ljudima, bilo da je na poslu, na radu. Uvek je sa njim i kreće se u prisustvu njegovom, kao što se anđeli i sveti kreću. Eto, to je zalog carstva nebeskog još ovdje na zemlji. Nijednom misaonom potezu iz duše ne sme biti centar neki od predmeta ovdje na zemlji. Misaoni centar ljubavi je Gospod i sa Gospodom ljubimo sve. Kroz njega i u njemu je sve. Ne smemo da se vezujemo za predmete. Anđelski činovi se ne zarobljavaju misleno u tvarima. Oni gledaju tvar, ali se misleno u njoj ne zarobljavaju, jer njihov misaoni centar je zarobljen jedino silom božanskom sa kojom sve ljube. A mi kad vidimo neku stvar, nama privlačnu, prilepimo se za nju. I ako duže tako ostane, ona nam postaje idol. Umjesto Boga, u našem srcu je tada taj predmet bilo živ, bilo mrtav.